Ne mogu Tonija. U životu nisam upoznao većeg prevaranta od njega. Ja sam svjestan da mnogo vas voli i gleda njegove videe, ali to je samo zbog toga što on svoju mračnu stranu jako dobro krije na YouTubeu. On vas sve već godinama laže i iskorišćava samo da bi napunio svoje džepove. Niste ni svjesni kakav se podli ološ krije iz ovog naizgled pitomog zmaja od Avatara. I eto nam je prva laž. Lik se zove Toni Baloni, a Avatar mu je zmaj. Kakve veze baloni imaju sa zmajevima? Ili još gore, sa Tonijima? Da budem iskren, baš i nemaju. Ali dobro, možda vam ovo ne deluje toliko strašno koliko sam opisao. To je sasvim u redu, jer sam pripremio još gomilu primjera situacija u kojima vas je samo tako besramno prevario. Verovatno svi znate za njegov video Škola nije fora. Ne bi me čudilo, jer mu je to jedan od popularnijih videa na kanalu. Ali ono što možda ne znate je da je samo par dana nakon tog postavio video pod nazivom Škola je fora. Pa čekaj sad, jel jeste ili nije fora? Ne može da bude oba. Možda bi neki od vas rekli da je samo nakon izbacivanja prvog videa promijenio svoje mišljenje i izbacio drugi video. Što je sasvim u redu. Promijeniti mišljenje nije protivzakonito, ali zbog čega onda prvi video i dalje bleji na kanalu? Ako je promijenio mišljenje, trebalo je da ukloni svoje prvobitno koje više nije važeće, ali on to nije uradio samo da bi nabijao što više pregleda. Ne vjerujete mi? Samo pogledajte koliko kanala čovjek ima. Normalnoj osobi nije potrebno više od jednog, eventualno dva, ali on nije normalna osoba. On samo želi da hrani svoj ego. Čudi me da nije napravio i četvrti kanal. On će možda da vas slaže da svaki kanal ima svoju svrhu. Kao, glavni je za komediju, drugi za gaming i treći za šorceve. Ok, ako je tako, zbog čega onda na trećem kanalu ima ne jedan, ne dva, nego 3 videa koji nisu šorcevi? Upravo tako, laže ne prestaje. Hteo sam da budem temeljan u svom istraživanju, pa sam otišao skroz na početak kada je Toni pre 2 godine izbacio svoj prvi video, odgovarajuće nazvan prvi video. Ok, ovdje nema ništa čudno, sve deluje kako treba, ali... Čekaj malo, šta je ovo? Prvi video na drugom kanalu koji je izašao pre 7 godina! Moj Tonislave Balončeviću, možda si svoju publiku prevario, ali mene ne možeš tako lako. Ali ako nakon svega ovoga što sam izlistao i dalje birate da podržavate ovaj šljam, mislim da će vam ova posljednja stvar promeniti mišljenje. Znate kako on u svojim videima kaže subscribe ili nisi fora? Ne samo u videima, te reči su mu i na baneru. Ja sam subscribe-ovan na njegov kanal od kad se poznajemo, što bi značilo da jesam fora, ali on je i dalje napravio video pod nazivom Brater nije fora. Ako vas zanima šta li je to o meni izmislio, kliknite na video na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Za kraj veliko hvala Antonio Gorišek, Johnny56, Gavrilo Nikić, Lovro Riger, Lukašin, Mario Vrećo, Stefan, Tryhard Tadej, Vlad Baš i Juri. Da biste se našli na listi na ekranu, kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak. Ja još uvek čekam.